Ner malaken yam ka nas dialten content barwani lingua seme. Jo ban lingua seme ni bana racha kamandan le rode re wishki juba. Because rach kata dana shangwani shaga kep keje. Take ngwane ya kep. No ka toka kep dien ka change dane toka luka je la luka dakreng machar. Kan netin kone la jikware. Of course bana racha ketengwan. Kan kono ni ami jiram jidit gwas me please gorno jin be subscribe ko bi notification bell bi jetwany bana tindi ala kon lat ko rodian bana kalim gwas mene ka jawanda nan inshallah mi bana kulalinga re wecha ka juba ni ka gwaze dane cha da kuma cha lubde cha je to korun wanga chanyan dang re do ka pai bangwan cha joje no te ke ngwan cha ke ngwan to cha ke re wich ka juba ka ngwan de toni ka ngwan de tiene te karun de tot radian ta gar tien te katen ma no gwar bane kap ka gwada dan shal ka gumbo shirkar jen kap ka tanone ngwan de to ka kor wide jen badak wide ngwan ngwan de kor jen badak wide ngwan rudian kadol wa ne dangul bakare dian ke minor lo shirma gar tiene ba cha kan dial cha ka ko jen chenge dan ne to kor wid jen badda gudun wan cha kep to shol kan wo ke gang members ke kan de konti la gang ni ke ni gane jen do ba dan je kan label ke ja chicken ngene ti tiene chicken ka gonye no ken cha ka match ke chenge dan e to ko luka ja chengen dang ro wid ro ka pai bangwan wo ka chengen dang ro wid ngwan chicken mo lapan shakan ladano ka gumbo shirkat shike ngweni ke gang members shikan ga kep kari ngwan di alati no chagalat gwaskere wi ke juba ka jawdan chalat chinetin konti la kwar de ni ke kwar police ni ala police spokesperson ni shikan job mo chikan ladano cha gang ni ke ngwani chup ko kor wi jan badde gu ngwan chaga kep kan ngwani de ti lat kon ka mentama ka ngwani to banang ka front line ngay kon ni sha je ndana to ngotama ko mi sha ngani sha ka kep la ka nan ka ba ka nan gwa da dan to ko te tin chirme shi kon ngani gwa da dan kan geng te kon ya kebro iki juba ne mete me chare wu cha je gor chi kon ya ngaji no ken cha ka kep ka cha ka nan ka nas shi ma na ngay kon so mi shi na me shira mi cha custom already ko kan yang man ken te kon ba use kume dung sa Sudan ka kor gwade paiwo dio je chia jelingan o shikume shikena non se no tiken sha kwen cha je aleka ala kwen de ni so no ram goro dere je join no dere weka ka ko ba kwen be je jek ban mission me of course ngai kone ewe mu kwa lur ne netin konta la ngwen te tieni shire mi shane entameno ite ka ngwen te jen te ngwen de kor jen badde gu ngwana ya kef no kan ngwan to ke ngwan to long chi ngwan rodin ko de ka kep ban ngai ko na gwan go ba ka dil nan kor ka jawdana chalat of course ngai ko na mo to gwada me ban right ka kor dana chitwok of course dio je ngai ko na no te kor chitwok right now kor mo jatin re which ke Equatoria te gane to ngwan don kwai kamna le rode but bi angaje no to ko te tinan tama kam SSPDF kan SPLA IO kore chura tong na chanyan dang re ding wan chumen wala ba no she kwer danan te re wujin winami la kwer danan kaf ki kwern ka te kamun dare ko western Equatorial State ano shikala dan wo ne di shop ke kin jandang dok cha ka displays re kor mane ala kor che dit long shi kor matot kor medit an kor mo gwad mishi SSPDF cha ka joitin cha jo ke base den chal ke diba no dio je ko report ko no ling pan an go ci kormo ci to an wala cha nyoko melat ge no ci kormo ci nyolo iten but kan ke dualities ke pega dana ci te nyen ke mite ji boni kan ga kolat but ban ngaji no ne insecurity jatin ray wojin winami cha SSPDF cha ka joj amma de ni SPLA IO ken nas la National Salvation Front National Salvation Front ken Canadian Continent right ke General Thomas Rilo ano ten charen kulamat kel ken SPLA IO ke for ne dangro churian matone ken te kon nyin ke SSPDF chicken displays anyok ko chicken base mo chicken kan
wa chame dit cha galing long ken wenamo shenetin konti la jewich ne re choke kin ya nang diok charin bare which of course sikala ngore wejin tame wa chang ne re ruop lo ring mi dite gatinoni so jo me mi chala den tame ki me la road 30,000 people displaced and they flee from their home area ka jen kor dana chitwok so mi chene me gor jen ode kona ngach ano siangre wejin winami tame chebech ka jen equatoria ka ta dana chalat gor kono ban te ngany merong nika gwate dane cha dakma cha queen kware cha je to ken sorry me cha lugde cha je to chi kono ngaje no chi kume SSPDF nika tukde chi ken we lo de ken de ni SPLA IO titador ka jen western equatoria mo de ken kamak no chwa ko jojba and then ka kore ka chang do dien chwa base dien chwa ko le banang pan ka chang yan dang ro wi dong wan ka jen pai bongwana me gwan mi mo na ka mi loke dakama chaten woku man dang ro ken ka min ka outside of Juba city mangai kon no na me jaga wi ko betere ro le ban che mangai kon so shi woje mi karo ada te kare gone ateka news mi shaje gwas mi mgor ban nyaga yekel bone mgor de kon ling kon ge jen gwas man ban ngaje no tele mi shali mal re wecha ka sa Sudan ko ontame rema charda ande mal kula la charge suspend ke charge watch so mi jakon ko bantin kon lat karodian bana ke gwich ke dupti gol enu bana ke gwich bana char ka do badan na dong de mal daron nyam ke je way out enu yen rema char mi mogwa ke shi mogwa ke kordial lat karodian tene enu ka kor tede de kon dil ngaje no riudian dial de ka kapchong kir bat kir che gor no te ka mo dong de ro de lat jen mi ngai kon e gwa akan kon gotin ko kien ban ngaji no ne la kum SPLA IO official chikala no cha netin kontin ne te cha yen kum kirmi yadi re wiki Juba chikala no cha kalun dio je chiko rightin gor jen oba tur den baje nyaga yekel gwas me ko bi atika ngach ano kamandan en chiro da lat ki mele roda dai wichin winemi ka Juba dio je chan rightin ne ka gwaze dan en o cha de ni so chang ya de control de ni ki ni de kon la security organ no ka dakrama char cha ka chala do cha kalun ne ti ka personal bodyguard ke me channeling ne ken cha kalun ka tan dien chala do ken cha ka nang dol wal ka ta da na ngai kon ja no ken te ga condition critical condition agor kan lok no ka jo da na chala ne de ti wa dakama char bodyguard ne ke chopkan jen barro widero 72 ken shakalun mi shakalun yo no ke shakalun ke chenge pan ken shakalun ke military detention da na shaka yentin ka gyada re ke Juba gwan mi shika te nin de shop ke kor jen badak bad kor jen barro badak 178 day no jo mi chalat ramchal ke nyina gwek manayom jen executive director ka Dr. Machar office jo ma jela no luka ga to karwa da jira madan ci yere ci jien re nenten kontin langwene ke bodyguard ne Dr. Machar no but man chakulat gwaseme wa 22 of those released are currently receiving treatment at Juba Teaching Hospital kan 18 kon chalingwa jamen 72 ne ri chop ko jendang rewdero wa ken shirme sorry ya ne ri jendang rewdero wa kadul walantama gwan mi mo moy ka waltin ko shikate karik reyti jene dana cha nang tan chala do ken cha ka chenga jega long no man dien ma bana ngaj bagwa mani wa for senior bodyguard wa ngut ke detention ke ngut ke gwada dan en cha ka yenten ka jo ma chalat gwasame wa kan lun ke taram ma chene barar no kaneten content ngore jemi ke jo dan chalat pardang yut kong ngore jemi mak dio yok da yem ngore jemi kok dang yel ngore jemi utchuk ngore jemi ke jo dan chalat gwasame bature dien baje nywaga yekel gwasame ko biya tege ngach kama dana le rode kanetin kontin dong lanne gadama char ala body ganika no turne me dong de nywaga yekel no biya kula ngaje no ka ngane kanetin kontin tin cha yen ne ti kan ne dang rode shanen gwasame ni
no tram kel tetin ba je nyak ba ye kel gwas meni cha jo mo cha je kwen no kata danan chi ngori lat ke je bianga je nodi chi wich ne re kona cha luin ko kume SPLA IO kan tan yen kan ka kon luin chere ma ngai kone ba cha tana cha ka luin ne dang wan ngut kare te jen tin kon che je gwa zamani tan dien kan ka jek bat che te che ka jek ka te cha jaga chere ma dan che shoot ken che ka lar ye en go re wichin winami ngut tana par dang yut wa ngut ken kan kani luin okay mag deu yok da yem ngode ko dang yel ngode si chok ngode ne dang wan to ngod re te jen ka jo dana chalat gwasame ngod ke detention so jo me gor jen ode je nyaka ye kel ka ta dana dong ngwa ka je bane ngaje gwano ne din content pin dakre ma cha ne ko do be dana chaga yen ke je chen ma ngai kone wa ken kan ka no go de tani de ke jal no jen men ling yan no ne dang ne jen dang ro widro dio ja ka ngade ka hospital ka juba teaching hospital ko letken gor kano de like they taken gwal mi moy waltin chirman da ngai kon no ken te critical condition ka gwade da ne luin karatin no de jo me der we ka kon kan kono niam ka rwanitin ko ken jo den dong ba nywa ye kel gwase me bala report da na chanung no bia ken en gwade me da na chanung report me link kona me bere wike bintiu ka IDP camp watch na chiga barar ke ping medita long pega dan shi barar bana ke mensual ke demonstration no kata dan en cha dagrama char chaje yen ke je no lar ke je no lo ke je en madana cha yen yo kan kuma kirma yadi no lonya dagrama char ke tijen no la Unity State ka DP camp ka bentiu netin konintere camp ka poch no shiga demonstration ni kana lat ka korun wanga da lat ken no dakring machar a lun ka je ko jen yin ka jabang jaka mal ka jako bedetin shi community maintain winmi community nuari charu den je ko biken jome biken etup ka baja lar ku mikir ma yadi deno loin dakring machar freely teria kia tel kor cha jomo cha je to beken so bande dialti bane ka ngaje no kentin konen kwa demand gwadame wa to gore jen wo de ka dealing ala to ko mikir ma yadi ko tin latke gorga ni jen wo bi malbeben but mo which we work away no hello to dakring machar no tere tijien ki gorga jen wo baje lukulung mishajen wa gwe jen wo de koromo dere to kre wichin winami ka jo dana chalat ken shine gor no te garambe ngure tijien gone en wo aberar ko jen yan ka je lora bang cha yene je ko jen che dwer che jalat cha jo mo cha jalar ken am gor de kontika ngach ki de kontika liengde na me mugwa liengde ko shadom sein shajalat kuma SPLA IO kini de konon kwa dakrama char kwa support gor jen o kan jalde ga barar ko de jo de ken to ko do dana dong de dakrama char de jelun ke je shirme che kon ngani ga gwase dana ni shi makwach tut la Nuer special leader makwach jala no gor jeno de dakrama char de jelun reiti jien duno shi kan ke mayadit kan je ben lat ka gwade dana ngai kone duno ngai kon kor kontin we ke be mu kan charing ma char cha jelun ano ke cha de kam chonde lo wech sa Sudan be won yam ka do mi cha gor ke do mi chora lut so gor je en wo de kona me de kona lingu gwa chire ngai kona tamen wo to kor te dor shal ka me Western Equatoria chi jan gwad mi ko rada bo ngai kona apanal jatin Unity State bon jatin so reality gor ga jen wo de ka realeka de ma realeka kan wi kana kai nyal chire ngai kona no ni siang ne tungwan la kan jori la kana tup ko biken kwer ne kir jogo no jin lo nyaitin kontila neko shune ko shuka chenga jek bat chikir ma yadi chem chena mo che jelelet so jen gena tam wo ko ru kan kam wo ka wonyam so mo te chikir ma yadi che ro da realeka yadi ngaje no rik bu ko merep kan rodien re wi ka so Sudan so cha jo me cha jeladi nono ngaga ler ditin ngani ko kien u kon ka wonyam katin kon lat ka rodien gwada me chinetin kontin lakume kirma yadit alanetin kontin ta kawaw kuma SPLA tege jomo jikana lat ka queen kware
kani chol kane diala no de queen quarry no de jalat te ga jom ku kan la chol ga jo gwas me go ba nywa yekel no queen quarry de jalat di ka ngai kon no tidial cha ka kebe kir no tel rami mo ku kir mi yadit be ken kir ko lar no te ga man me balat na mo cha we tel me de we woniam so on tema cha joja gwanu ne SPLM chicken joja kanalat ken chol ken ne dial ki kum kir mi yadit no ken gor kano de queen quarry de jalat do no queen quarry cha jabla lora banka jodan ji kanalat ken gor ken dial gore kum SPLA IO gore kum dien kum right kir mi yadit ano chicken jo mo kalat gwasme gor ba nyaa yekel wude me jen Shwale Bol Makwing jena SPLM Secretary for Political Affairs tega jo mo kalat gwasme jen tere wika wa ku Western Bar Gazal kani lar kano mitele kum SPLA IO tele election medero de latke 2026 chicken kulu wene ne tine gor no teka queen kwar mi ba yomiam gone no ba queen kwar ba jala de tama kanene ne tinero da reale ke bne cooperate ke kume SPLA IO netin kontin gor ge jano de mal dertetin kan gone no SPLA IO ka kokel bne queen kwar min ba lat no bne lat atam gone no ba permanent constitution ba drafting da ba jamal tuka jodan jikalat gwaseme kan chol kan SPLA IO kan SPLA IG ko de na de ga mat ke de kan tika ka mat la tok chit kan nok kam ne ken ko de japal then de mal de jalat de na wa ka queen quarry kan queen quarry te kitan wana gore longa na de lat ka jodan chala da wude me pai kon jelin gwad mani ka Western Bar Gazal wooden chalke Bol Makwing ko generami mo metere wichin minimi chala do nena gwade dan lorke wooden pai kwany men la kwar ke governor dung Bar Gazal ka wawon winimi wude pai kwany chale governor Sharif Dabil generam kel ka kume SPLA IO men te par qualitatin kane charo den mat kel ke kume men raike netin konti la kirmi yadit larana SPLA IO me te pin par qual ken charin mat kel kanetin kontin tere wichin winimi te la kume SPLM chol ken kume dien pain ken kanet kon la nekir kel ke SPLA IO men te pin par qual en wo election alat ke je ron kin dangrawi jandangru bakale me a chaje youth jok na tike chuch gore jen wo ba queen kware ba ji dilat ko national election kana kola ne ke jen ron kin dangraw wir wel kele dan e jek South Sudan jek independent ke je national election kana kola jen mo gorge jen wo ba election ba je lat mi shawalat ke je la ja extend ke ba je yoniam me dan e de election de lat ke 2015 ke ron kin dangraw wel di ano show civil war to me ci kon ngai ke 2013 me ci dakran ma char chela ro jene bro de chung to ajelu ka kirmi yadi chu kor yo tok ajano dio je ke interview ndo wala kona linka kir la ju ga jin ngum ci office je live no ke ngum ci ko inkwara ci lan yama je we no chana gor no te ka ko inkwaran balat no ana lip kay yo mi ci dor ci ben yo tinde mal ko latte ke che no point de kirmi yadi ko dwala ko dong de je ko ne wan ci ga chu by the way ke kir no china chui ke kir ko jen tele mun lang re wich tele development tene korutin to wante jekti charen lot te de mal kap chong atya long chere me chalin ka dakra ma char ajene ne ajene eneme de jamal kap tya long amitek tyak en ko inkwar shi me de tam de jenang ko ran mi choro de commit ajene la mala mo la be ban me ke ro de commit de mal de benede mal be gwa da na shi lar jinin no ba mal mo be jeno especially kir jaram dan to ke power jaram dan to authority eno bi malbe ben ekir me yadit ajene shi jan pointer dakar machar ekir bi larano chamal cheje nok mala lat ke je ko in kwara lat ke and then brama chu jal ke jale ki brama kwerma dan nok be chu kwen baname ajene ekir me yadit che nok an mishire mene kom nok je che chala na wal okay ajene ko chi kir che nok then chirik chigtede charo din tie ko kon jen tay dan shi dakar ma cha che lat kije so right now an kulo kwala la de ku SPLA SPLM pinker mu yadi kan SPLA IO o kenito malabe ne diala kon integate jena kallo ngi chirmin shaling kani dakar ma chara lo je ko long me fair and then ba ku inquiry ba jelat
ko ngai ken wo tama murai kona woni koro ken ka woni am chuni mal chuni jen ngam be dio je shay ngaje no ka Western Equatoria koro jatin ka we kamu bere wiki juba chirema dan ngai kona ko jatar juba gwada dan shal ke mondari ais so michena me le rode tama me de kon dial te ngai de ano ci South Sudan ci woni jen re malka woni jen kamu wo koro wo ken ka ben jo me gor jen ode nyaa yekel bana je ka leren content be chu je pero jen ojin bi Nuer online TV channel bi je subscribe ko bi nyaa ne ko kien en bante kamal biatem mal bye bye